Kufa ilimdin oçoq bolgan. Emese Abdullah ibn Mas'ud ошол жака кеткенде бүтүндөй сахабалар шакирттер аркасынан кетип Kufa ilimdin bir merkezine, ilimdin bir çordonuna aylangан. Эми бардык сахабалар ал жерге барган 1500 сахабанын өмүр баянын айтып отуруп кыйын. Эгерде ким билем десе, биздин китептерибизде жазылуу. Табакат ибн Саад, Табакат Ширазы жана башка китептерди карап, Сияр Аламун Нубала, же болбосо Тахдибул Камал фи Асма Риджал деген белгилүү китептерден канча сахаба Куфага барып ошол жерде илим таркатып өлгөн десеңиздер баардыгы чыгат. Ошого алардын ар бирине токтобосоң, кээ бир гана белгилүү сахабаларына токтодук. Эми бүгүнкү сабагыбызда ошол сахабалардын шакирттери. Эсиңиздерде болсо, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хира үңкүрүнөн түшкөндөн бери келатабыз да, сабакка келаткандар. Абалдарды айттык, Мединадагы абалды айттык, сахабалардын илимин айттык. Андан кийин Абдулла ибн Мас'уд сахабалар Куфага келип, ал сахабалардын эң илимдүү экендигин айттык. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн, илимин, шариятын Куфага толук жеткизген сахабалар ошол 1500-дүн тегереги. Алардын башында Абдулла ибн Мас'уд жана Али радиаллаху анху, Абу Дарда, Саад ибн Аби Ваккас дагы көптөгөн сахабалар. Эми ал сахабалар ошол жерге келип илим берди дегенден токтогондон кийин эми алардан бирөөлөр алды да. Табииндер ошол сахабалардан илимди алды. Эми Асхаб ибн Мас'уд ва Али радиаллаху анху. Эми эң белгилүү болгон эки сахабанын шакирттери Куфада эң көп болгон. Себеби эң илимдүүлөр ушу да. Пайгамбарыбыз Али радиаллаху анху эмне деди? Мен илимдин шаарчасы болсом, Али анын эшиги деди. Ал эми Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху болсо, пайгамбарыбыздын жанында өлгөнгө чейин болуп, эң көп илимди алып, анан Куфага барып ошол илимди таркатты. Куфадагы медресетул Куфа, же болсо Куфадагы, Ирактагы пайгамбарыбыздын илими барып, ошол жерде өзүнчө бир медресе болуп калыптануусуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларынын эмгеги зор. Ошол жерге апарып, ошол жердеги адамдарга илим берип отуруп, кийинчерээк ошол медресетул Куфа деген ат менен белгилүү болуп калды. Ошол жерге сахабалар барды, ошол жерден илим берди, ал жерден илим алып, медресетул Куфа. Ал жерге кимдер барды? Башында айткан сахабалар барды, алардын башында Абдулла ибн Мас'уд, Али радиаллаху анху кетти. Эми ошол жерде алымдар, табииндер, сахабаларды көргөндөр эми ушулардан илим алды. Илим алганда эми ошолордун кээ бирлерине токтоп, алар кандай кылып илим алды, алардын даражасы кандай, хадисти билеби беле, билбейби беле. Абдулла ибн Мас'уд өзү жалгыз эле мечитте сүйлөп кетип калганбы же миңдеген шакирттери барбы? Демек пайгамбарыбыздын илими сахабаларга, сахабадан табииндерге өтүп, анан Абу Ханифага келгендигин чын жырчаны байлап атабыз биз. Имам Аш-Шаъби, Амир бин Шурахил деген чоң алым бар. Бул Куфадагы табииндерден болуп эң чоң мухаддис алым. Ошол имам Шаъби радиаллаху анху айтат: "Ма кунту а'рифу фуқахал Куфа илля асхаб Абдулла." Мен Куфада фуқахаларды, фуқаха дегенде мындай биз мындай дайым угуп жүрүп, дайым айтып жүрүп фуқаха, фақихтер деп эле койдук. Жок, фуқаха деген адамдар илимди толук бойдон өзүнө алган жана фатва берүүгө ылайыктуу адамдар. Мухаддистер деп айтылына турган болсо, алар пайгамбарыбыздын хадистерин жаттап, кийинки коомго өткөрүп эле бергендер. Жаттап, өткөрүп бергендер. Ал эми фуқахалар ошол пайгамбарыбыздын хадисинен өкүмдөрү чыгарып, адамдардын арасындагы талап болгон күнүмдүк суроосуна жана ошол жердеги адамдардын ибадаты, ажылыгы, орозосуна күнүмдүк жооп берип турган фуқахалар болгон. Эми мен дейт Куфада фуқахаларды билбейм дейт имам Шаъби, илля
Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri deydi. Kaysıl Kufa'da adamlar fatva berse, ellerge fiqhtan sabak berse, adamların meselesini çözse, bu Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri. Qabla en Cana Ali radıyallahu anhu gelgin geçen Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud Ali'den aldın jılgan emes. Sebebi Ali radıyallahu anhu'nun ilimi dağı jogor bolgan. Ali egerde Abdullah ibn Mas'ud dört hulafanın sözünü, özünün sözü tura gelip kalsa, özünün sözünü artqa kılıp, hulafaların sözünü aldığa kılgan. Sebebi alardın ilimde ökendigin Abdullah ibn Mas'ud dağı ne kılgan? Moyun sunup, oşoğa ikrar bolgan. Ali radıyallahu anhu gelgin geçeyin, şol Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri Kufa'da bütünдөй meselelerge жооп берген. Keyin Ali radıyallahu anhu gelgendeyin anın şagirdleri hem Kufa ilimge tolu ele kaldı. Elestetip koyuңуздар. Oşoğa anan Şa'bi aytad laqad kana ashab Abdullah radıyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri yusammuna qanadilil mescid av surucul Mısır. Kanadil dep ilgeri bir jaka barganda adamlar karangıda jol görüş üçün da çırak götürmüş onu. Kanadil qindil dep aytılgan. Bize taşpanar dep koyat. Bilesizler, mында götürüp turgan sararka kuyulat jol көргөнгө. Эми ilgerki adamlarda свет жок да азыркы мезгилдегиден, çırak götürüşkөн. Эми Şa'bi aytat, Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri Kufa'da meçitlerden çıraktar bolçu deydi. Meçittin o çırakları jarık kılıp berip atpayбы? Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri meçitti avat kılıp, oşoldaki ellerge sabak berip, meçitti jandandırıp turgan adamlardan barlığı Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri bolçu deydi. Av Surucul Mısır. Kufa şaharının çıraktar bolçu deydi. Ne tolke meçit. Bazarında da, başka jagında dağı. Bu İmam Şa'bi radıyallahu anhu'nun Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdlerine bergen bası. Bu malumatı İmam Ez-Zehebi rahmetullahi aleyhi özünün Siyar Alam Nubala degen kitabına 5. tomunun 236. betinde bayandagan. Dağı başka tabi'in çoğun ulu alim İbrahim Teymi degen alim aytat, "Kana fina 60 şeyhan min ashab Abdullah." Bizde Kufa'da deydi. Şeyh degen söz, oşol fakih dige jetken alimdardı şeyh deydi. İbrahim Teymi aytat, "Fina oşol bizde Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdlerinden 60 şeyh var bolçu deydi." Bir şaharda Kufa'da 60 şeyhtin bolusu bir ile çoğağacı orta ajanı kanday kıldı. Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf kanday kıldı. Eko öyle misalı da. Şükürdamlar. 2-3 eli alım orta ajanı kanday tasirin berip atat, değil mi? Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdleri 60 şeyh her bir yerde fatva bergenler. Emi bunu alimler edi, hada leyse maksud, hada leyse maksud mikam hasr. 60 ele degendik emes deydi. Emi istegenini aytıp koydu, 60 deyip, andan da köp bolçu deydi. Ağa dalil qatarı, Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu halifalıkты Madinadan köçüp Kufa'ga gelgende Abdullah ibn Mas'ud aytkan. Amirul Mu'minin, mo'minlarning halifasi Ali keletat, joldan tosip çıkabız degende, jol Kufa'nın joluna adam batpay kalgan dedi şagirdlerine. Şunca mümkün. Bu yerde oşol 60 ele degen jok. Bular en küçtүүлөрүн, alimdарын gana da 60 dep koydu. Andan başka maşhurlar andan dağı köp deydi. Emi sıfat, alardın sıfattары kanday? Emi Abdullah ibn Mas'ud'un şagirdinin sıfattары kanday? Abdullah ibn Mas'ud menen Ali'ge toydu. Peygamberimizin ilimi toluk boydan alıptır. Emi anın şagirdleri kanday bolgon dese, emi ustazdın tarbiyasını algan şagirdler de oşonday bolat da. Alardın ilimi bütünдөй ошол Abdullah ibn Mas'ud Ali alып kelgen ilimdi tökpöstön kийинкилерге жеткирген аманаткөй alimdar bolgon. Emi
ma ra'aytu ahadan kana Şa'bi da aytat ma ra'aytu ahadan kana a'zamu hilman ve la akthar ilman min ashabi Abdullah deydi. Abdullah'tın şakirtlerinden ötkön yumşak, ilimde bekem adamlardı görmedim dep Şa'bi da aytты. Dagı Şa'bi'nin sözü demek Ali Abdullah bin Mas'ud'un şakirtleri de Abdullah bin Mas'ud'un özünde olgan. Ha? Men görmedim deydi. Yumşaklıkta, ilimde andan ötken alımlardı Abdullah bin Mas'ud'un şakirtlerinden ötken adamlardı görmedim dep İmam Şa'bi aytadı. Alemi Ali radıyallahu anhu Abdullah bin Mas'udlar bu peygamberimizin terbiyesini görgön. Huzayfa radıyallahu anhu'dan gelen hadiste ne dedi? Annahu aqrabun nasi hadiyan. Peygamberimizin tuğra alıp kelgen dinine en yakın adam Abdullah bin Mas'ud degen. Demek oşondan terbiye alganlar mına oşonda ile boluşkan. Em oşolardan gebirlerinin atlarına toktolabız. Abdullah bin Mas'ud'un şakirtlerinin gebirleri. Emi kim bunu Abdullah bin Mas'ud'un, Ali'nin, Sa'd ibn Abi Waqqas'ın şakirtlerinin ömür bayanlarını okuyayım dese Tabakatul Kubra ibn Sa'd'a cana başka Siyar Alam Nubala kitaplarına kaydılsa alacakta bardığının ömür bayanları. Emi bu yerde Abdullah bin Mas'ud'un şakirtlerini ayttık. Cana İbrahim Teymi'nin sözünde 60 şeyh aytdı. Emi köp alardın bardığın bu yerde aytı onların ömür bayanın aytı kıyın. Gebirlerine toktolabız. Şol gebirleri kalgan barın cevap. Kim biröni göbürök bilem dese anda al kitaplara kaytsa burada. Emi en belgilülerinden Alqamat ibn Qays an-Nakha'i. Abdullah bin Mas'ud'un en güçlü şakirtlerinden birisi Alqamat ibn Qays an-Nakha'i. Huwa abrazu men nakala ilmi ibn Mas'ud radıyallahu anh. En belgülü Abdullah ibn Mas'ud'un ilimin tarqatkan insan bul Alqama. Alqamat ibn Qays radıyallahu anhu muhadram dep aytılат. Muhadram degen söz adraka zamanayni. Eki zamandı görgön insandardı muhadram dep koyat. Cahiliyani anan İslamdı. Biroq Alqama tabi'in. Walakin adraka zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin zamanında yaşagan biroq sebeplerden ulam Peygamberimizge gelip Peygamberimizge jolup bolgandygy üçin sahaba bolbay kalgan. Atak Peygamberimiz Medine'de dindi tarqatıp atkanda Kufa'da Alqamat ibn Qays bar bolчу. Oşon üçin bunu muhadram dep aytat. Keyin Abdullah bin Mas'ud jana Ali 1500 sahaba Kufaga bargandan keyin oşolardan ilim alıp Medine'ge barudan Peygamberimiz ötkөндөн keyin bardı Abdullah bin Mas'udlar. Anan oşoga bul Alqama özü Peygamberimizin zamanında yaşagan bolsa dagı tabi'in bolup kaldı. Bul Abdullah bin Mas'ud'un ilimin tarqatkan adam. Hatta şehide lehu ibn Mas'ud bizalika. Bul boyunca Abdullah bin Mas'ud özü göğülük bergen. Ha? Faqala radıyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ne degen? La a'lamu şey'en illa ve Alqama ya'lamuhu. Men Peygamberimizden emneni öğrengen bolsam, mende Kur'an'ın kanday sırları, hadisteki hükümler, degele şeriatta kanday ilimdi men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrengen bolsam, Alqamaga öğrettim, Alqama bilet sormadı. Demek Abdullah bin Mas'ud özünün amanatını Alqamaga ötkürdü. Bir Alqama bu başka da tolta sahab nemeleri var, şakirtleri. Bu Alqama her bir ustazdın bir ikiden üçten işengen şakirtleri oldu. Başka da şakirtleri köp. Bu işengen şakirtleri oldu. Alqama Abdullah bin Mas'ud'un gözgö basar şakirtlerine bolgan. Özü göğülük berdim. Ne dedi? Men Peygamberimizden kanday ilimdi algan bolsam, Alqamaga öğrettim, Alqama bilet dedi. Qala Osman radıyallahu anhu, Osman üçüncü halife Osman ibn Affan radıyallahu anhu'nun sözü varken Alqamatu a'lamu bi Abdillah. Alqama Abdullah'ı en yaxşı bilgen, Abdullah'ın ilimin
özüne bütünдөй көтөргөн insan Alqama deb Osman radıyallahu anhu'dağı güvölük beripdir. Hadis iliminde en çoğ alim var. Ali ibn Medini degen. Men şunu көп aytam. Ali ibn Medini rahmetullahi aleyhi hadis iliminde bir nur, şunda bir çoğ alim. Öte adepli olgan imandu hadiske көп kızmat kılgan insan. Bul İmam Bukhari'nin ustazı. Kança jol aytып atабыз, dagы aytabыз. O İmam Bukhari'den suraşkan, sen birönün aslında özüңdü biraz ilimsiz sezesiňmi degende, illa inde Ali ibn Medini. Ali ibn Medini'nin aslında gana biraz özümü ilimsiz sezbesem, başkanın aslında özümdü ilimdi sezem degende. Buroktan kalıstı İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Ali ibn Medini'den göbürök täsirlenmesden Hümeydi'den göbürök täsirlengen. Hümeydi bul İmam Bukhari'nin ustazlarına bolup Abu Hanife'ga düşmanlığı öte güçlü olan insan bolgan. Ali ibn Medini dile ustazı, birok al Abu Hanife'nin maktagan, Abu Hanife'nin urmatını jayına koygan kişi olan. Bu İmam Bukhari emnegedir? Hümeydi'den göbürök täsirlenip Abu Hanife boyunca bir sözlerde aytkan anı burada sabaqtara toktogambız. Oşol Ali ibn Medini aytat: "A'lamun nasi bi Abdillah." Abdullah'ın ilimin en жақşı bilgen adam Alqama. Alqama ibn Qays, ikincisi ve Aswad. Aswad degen dağı tabi'in var. Vel Ubayde vel Haris. Ali ibn Medini Abdullah ibn Mas'ud'un ilimini algan törtöten Kufa'da. Törtöten Kufa'da İmam Abu Hanife şuların bardığın ilimi toptagan. Bardığın ilimin erecege salgan. Demek Abdullah ibn Mas'ud'un ilimin bir gana Alqamaga baylap koysak, Alqama adaşıp kala turgan bolsa, anda Abu Hanife'de adaşat degen bir kıyışık pikir gelbesinde, Alqama Abdullah ibn Mas'ud'un ilimi Alqama algan yok. Aswad da kaldı. Ubayda da kaldı. Haris da kaldı. Şuların bardığın Abu Hanife'de kaldı. Demek Abdullah ibn Mas'ud'un ilimi Abu Hanife'ga jetүүsündögi çinjirçada hiç kanday gümön boluşu mümkün emas. Qala İbn Sa'd. İbn Sa'd özünün tabakasında Tabaqatul Kubra'da şunu aytat. An İbrahim an Alqama. İbrahim Nakhai Alqama'dan rivayet kılıp aytat. Qala kana Abdullah yuşebbihu bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Nakhai Alqama'dan aytat. Alqama Abdullah bin Mas'ud paygambarыбызга en okşoş insan bolçu. Emnesinde? Giyiminde, adep ahlakında, iliminde. En paygambarga okşoş sahaba bul Abdullah bin Mas'ud bolgan. Tuğra jolunda, samtında, adiletlülüğünde, iliminde paygambarыбызга en okşoşkan insan Abdullah ibn Mas'ud deb kim aytat? İbrahim Nakhai aytat. Ve kana Alqamatu yushbihu bi Abdillah. Emi Alqamat ibn Qays Abdullah okşoş bolçu deyt. Kanday adep ahlak olsa, ilimi olsa Alqama Abdullah okşoş bolçu. Tepkiç menen ilim geliyor da. Paygambarımızdan Abdullah'dan, Abdullah'dan Alqama, Alqama'dan İbrahim, İbrahim'den Hammad, Hammad'dan Abu Hanife ol. Her biri özünün ustazlarının sıfatı menen, ilimi menen sıfatlanıp geliyor. Abi Mu'mar degen çoğun alim aytat, "Dakhalna ala Amr ibn Şurahil." Şa'bi'nin Amr ibn Şurahil'in canına girgenimizde alim ne deptir? Faqala intaliqu bina ila ashbahun nasi hadiyan ve samtan bi Abdillah fadakhalna ala Alqama. Amr ibn Şurahil aytat, Ma'mar rivayet kıldı. Ma'mar Amr ibn Şurahil'in çoğu muhaddistin canına girgende jürüle gittik. Abdullah ibn Mas'ud'a iliminde anan tuğra joldu, adep ahlakında en okşoş bolgan insanga barabız dep turup Alqamaga bardı. Abdullah ibn Mas'ud'un men emneni bilsem Alqamaga üyrettim degeni
ilimi anın sıfatına ta'sir bergen. Azır bizim mezgilimizde ilimimiz sıfatımızga, sırtımızga ta'sir berбейт da. İlim sutur менен судурда эле болуп калып атат да. Сыртка ta'sir берет. Демек, ошо адамдар өзүлөрүнүн илимине амал кылбаса, ал илим адамдын сыртынан көрүнбөйт. Адамдардын астында сахабадай болуп сүйлөйт, кийин чыккандан кийинки сөздөр башкача. Адамдардын астында сахабадай, таква, ушу Кудайдын эң жакын адамындай амал кылат, сыртка чыкканда башкача. Телевизордо башкача, жашоодо башкача. Демек, ал адамдардын илими анын сыртын өзгөртө алган жок. Ал эми Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхунун илими, пайгамбардан алган илими, пайгамбардын оозунан пайгамбарды көрүп алган илим сиңип Абдуллага сыртына көрүнгөндө пайгамбарга окшошуп калып атат. Билесиңерби? Айша энебиз радиаллаху анханын айткан сөзү бар. Пайгамбарыбыздын сыпаты кандай эле десе басып жүргөн Куран болчу дейт. Неге? Куранды шунчалык окуп, Курандын ичиндеги нерселер пайгамбарыбызга сиңип, кабыл алып, сыртынан билинип атат да, басып жүргөн Куран болот. Куран басып жүргөн Куран, Курандын таасири инсанга өттү деген сөз. Пайгамбарыбыз басып жүргөн Куран болчу. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын жанында илим алып, илимин бүтүндөй алып, пайгамбардын сыпатын өзүнө өткөргөн Абдуллага таасир берди сыртынан. Пайгамбарга окшош. Эми андан келип Алкама илим алып, бар пайгамбардын бизге жиберген илимин алгандан кийин, кааласа каалабаса амал кылгандан кийин Абдуллах ибн Мас'удга окшоп калып атат. Биз илим алып атабыз, көп сүйлөп атабыз, кооз сүйлөп атабыз, бирок ошол илимибиз, кооз сүйлөгөнүбүз тилибизде гана болуп калбашы керек. Сенин сыртыңан, сенин мамилеңен ошол илимдин таасири билинип турбаса, анда сен жанагы эбрейлер айткандай эшектин үстүнө жүктөлгөн китептей эле. Эшектин үстүнө китепти жүктөп койсоң, ал китептин ичинде илим бар, бирок эшек андан пайдаланбайт, көтөрүп жүрөт. Эгерде биз деле илимди өзүбүзгө алып, ошол илим менен жумшактыкта, адамдарга туура мамиле кылууда, көрө албашчылыкта өзүбүздү илимибиз бизди тарбиялай албаса, эшектен айырмабыз жок. Илимди көтөрүп, өзүбүз амал. Мен эмне буга токтолуп атам? Себеби окшош болчу деп сыпаттап атышат да. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарга окшош болчу деп. Жөн эле пайгамбарыбыздын илимин алган илимди болчу деп эмес, окшош болчу дейт да. Пайгамбарыбыздын илимин алгандан кийин ошо илимди алган затка окшоп калып атат да. Демек биздин илимибиз дагы өзүбүз алган илимибиз бизди ошол пайгамбардын сыпатын сыртыбыздан көргөзө турган даражада болушун Аллахым баарыбызга насип этсин. Маъмар ибн деди, жүргүлө деди, пайгамбарыбыздын Абдуллага эң окшош инсан кимге барабыз деди, Алкамага барды. Алкама радиаллаху анху. Анан Ибрахим Нахаидин дагы бизге айткан риваяттар бар. Ибрахим Нахаи Алкаманын шакирти. Пайгамбарыбызга Куранды толук бойдон Алкама окуп, үйрөтүп, Абдуллах ибн Мас'удтан толук бойдон Куранды илимин алган деди. فهذه النصوص تفيدنا أن شيئا من علم ابن مسعود رضي الله عنه لم يضع. Ушул биз окуган нерселер бизге ушундай бир кабарды, ушундай бир маалыматты берип атат. Абдуллах ибн Мас'удтун илими өзү менен өлүп калган жок. Пайгамбарыбыздын илими ошол сахабаларга өттү. Анан сахабалар эмне деди? Мен силерге аманатты жеткиздимби? Жеткиздим деди. Болду. Эми силер жеткизгиле. Абдуллах ибн Мас'уд андан кийинкилерге жеткизип берди, ошентип тепкич менен келатат. Алымдын илими өзү менен качан өлүп кетет?
Эгерде ошол аалымдын илими бааланбай калса, анда ошол илим ошо менен өтүп кетет. Же болбосо ал аалымды башка бир нерсе менен алек кылып койсок, көптөгөн илим ошо менен кетип калат. Өмүр деген кыска экен, билбейбиз. Бүгүн барбыз, эртең жок. Чубак устазда өтө көп илим, өтө көп ижаза бар болчу да. Бирок адамдар аны башка нерсе менен алек кылгандыктан суроолоруна жооп берип отуруп, ошол илим чубак ажымынан кетип калды. Ижазаларын билбейм, канча азыр менмин деп, шакиртимин деп жүргөндөргө канчасына чубак ажы жазып ижазасын бергенин мен билбейм. Ижазасы көп болчу кишинин. Эми чубак ажы өтүп кеткенден кийин, болду, эч ким албай калса, болду, чубак ажы менен тарых болуп гана ижазасы калып кетти. Андан кийин чынжыкча жүрүп калды. Ошон үчүн адамдарды алдыга жылууга аракет кылып, бир нерсени түшүнүп атканда аркага тартыштын кереги жок. Бир нерсени түшүндүрөйүн деп убара болуп атасың, буну укпаш керек. Муну башкачараак сүйлө, аркага тартып, ага жооп бересиң. Ага жооп берсең, мынияктагы убактың карат. Ар кандай негатив жазылат. Адам нафсаниян чарчайсың, илимге болгон нерсең артка кетет. Ошентип өлүп калат, болду, анан дагы кайсыл аалым чыгат деп сокур таягын издегендей болуп, дагы анан аалым издеп калат. Ошон үчүн бар аалымдардан убактысын кетирип пайдаланып калыш керек. Чубак устаздын ижазаларындай ижаза мүмкүн Орто Азияда жок. Кетти менен. Демек, Абдуллах ибн Мас'удтун илими өзү менен өлгөн жок. Андан кийинкилерге үйрөтүлүп, берилип, толук бойдон өттү. Анын шакирттеринин ушул Харис экендигин, ошону тынбай эшигин каккылап, Абдуллах ибн Мас'удтун тынбай алып жүрүп, Алкама, Асвад, Убайда, Хариске окшогондор соруп илимин алып калды, андан кийинкилерге жеткизди. Алкаманын бир сыпатын айталыкпы? Алкама радиаллаху анху илиминин шунчалык көптүгүнөн сахабалар келип Алкамадан фатва сурашкан. Өзү табиин, бирок алымда сахабалар келип Алкамадан фатва сураган. Эмне себептен Алкамадан фатва сурап атат? Себеби эң илимдүү болгон Абдуллах ибн Мас'уд, Али пайгамбарыбыздан илимди алгандан кийин, пайгамбардын илимин Алкамада болуп атат да, анан сахабалар келип Алкамадан илим алышкан. Ага мисал катары бул маалыматты имам Az-Zahabi өзүнүн Siyar Alam Nubala деген китебинде ишеничтүү китепте ушинтет. Кала Кабус ибн Аби Зубиян деген адам айтат, Култу ли Аби. Кабус өзүнүн атасына айтыптыр. Бул табииндерден. Кейфе тәти Алкама. Ата кесе, кандай Алкамага барып, Алкамадан илим алып атасың? Ва тадау асхаб Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз сахаба 1500 сахаба бар, Куфада башка. Кандай барып Алкамадан илим алып атасың? Биякта пайгамбарыбыздын сахабалары турат десе, кала я бунайя, балам. Пайгамбарыбыздын сахабалары кану ясалунаху, барып Алкамадан илим алышат. Ошону сурайт маселе. Ушунчалык илимдүүлөрдүн илиминин көптүгүнөн. Буга таң калыштын кереги жок. Бизде хадис илиминде ушундай эреже бар. Жогоркулар өзүнөн төмөнкүлөрдөн илим алгандар бар. Сахабалар табииндерден илим алган бар. Табииндер табииндерден илим алган бар. Илим алууда эч кандай айып жок. Илим бул нур, илим бул рызкы. Ал момундун жоготкон нерсеси. Кайсыл жерден көрсө алыш керек. Ал кимден болбосун алыш керек. Илим менен алыныш керек. Илимде эки адам илим ала албайт дейт. Текебир, экинчиси уялчак. Уялчак эмне дейт? Мен өзүнөн жаш адамдан алып, мен сахаба болсам, табиинден барып илим алам, что дейт да? Анан баягы өзүнүн уялгандыгы, намысы, нафсиси аны илим алуудан тосуп коет. Экинчиси
Tekebir, men şundan surayım deydi. Men delе bilem deydi, özü bilbeydi. Eki adam bilim ala albaydı demek. Sahabalar, alar андай sıfat bolgon emes da, ilim kaysil jerde bolsa alıngan. Hatta barıp Alkamadan dagı meseleleri surap, meselelerini çeşkendigi mına uşul rivayatta bayanları. Emi Abdullah Mas'ud'un şakirti Alkama bir gana Abdullah ibn Mas'ud'un ilim menene çektirgen emes. Dagı kebirki adamlar aytpaсын da Alkama Abdullah ibn Mas'ud'dan ilim algan, Abdullah ibn Mas'ud adaşkan bolsa Alkama ketti depçi. Андай emes. Anın başka ustazdары da var. Bir ele Abdullah ibn Mas'ud'a çektelbegen. Men ustaz, çoğun ata ustazım Şeyh Abdülfattah Abu Gudda'nın El-İsnadu Mined-Din degen kitabı var. İsnad, cincirçe bu dinden degen kitabında bir жақсы malumatты bir alımdan rivayet kılıp aytat. Egerde bir adamdın bir ele ustazı bolsa deydi. Al bir ayalı var adam okşoş deydi. İlgeri bir ayalı varlar ayıptalgan. Bir ele ayalım var deydi. Şul rivayatta bir ayalı var okşoş deydi. Nege dese bir adam bir ele ustaz olsa, ustazı kata ketse bol sen de kata ketesin. Başka ustazın yok da sen oңдой турган. An sen bir ayalın bolsa, ayalın özürlük bolsa sen de özürlüsün da. Bol toktaysan şimdi. İmam Şeyh Abdülfattah Abu Gudda şul malumat verdi. Demek adamlar hiç kaçan bir ustazga baylanbaşı gerek. Emi adam bayağı özü bir kalıptangan çeyin makul bir ustazdan okuş gerek. Baş aylanıp kalbası üçüncü. Andan keyin biraz kara menen aktın ayırmasını bilip, semiz menen arıktın ayırmasını bilip kalgandan keyin ustazdарды көбөйтүш керек. Hadisten ilim alış gerek, fiqhtan ilim alış gerek, nahvuden ilim alış gerek, biyaktan balagadan ilim alış gerek. Bir ustazdan emes, көп ustazdan alış gerek. Adam ondan akıllı şonu tarazalap başlaydı. Mesela men ustazlarım arasında Şafii ustazlarım var. Şafii ustazlarından ilim algam. Hanafi ustazlarım var. Hanbali ustazım var. Vahabi ustazım var. Ança-munça hadisleri algam. Sebebi hadiste alganda alıveresin de, akidaga barasın, gözünü jumup koyarsın, hadisin ilimini alıveresin. Sebebi ilim alganda İza akhasta qammish, iza ravayta fattish degen ereje var. Egerde ibarası men kata aytып kalsam keçirim surayım. Kırgızçası alganыңda toptoy ber. Elge berip atkanыңda anan ergep talдап бересиң. Alganda bardılаш керек. Emi biri Alkamanı Abdullah ibn Mas'ud'dan ile okugan, başka adamdan ilim algan emes dese geçirdeyiz. Lem yakun ilmuhu muqtasaran ala İbn Mas'ud ve Ali ve sahaba ellezine hallu fil Kufa. Alkama şu Abdullah ibn Mas'ud'dan, Ali'den, Kufa varan sahabalardan gana ilim algan deseniz anda adaşasız deydi. Bel bardık mümkün barısı mümkün bolgan fuqaha sahabalardan dağı başka şahardağı sahabalarga dağı barıp ilim algandığı boyunca bizde fa inna lahu rihle ila Abi Darda radıyallahu anhu Şam'a Alkamanın sapar kılgandığı var. Abi Darda radıyallahu anh sahabi Şam'da olgan. Şam degende hazır bizde Palestina, Iordaniya, Siriya, mına uşul Şam dep atalıngan. Bardığı bir memleket bolgan. Bizde şu kapılar gana şöntüp çaçıratıp saldı. Oşol Şam'da Abu Darda radıyallahu anhu Şam'da olgan Alkama oşol jaka barıp Abu Darda'nın iliminde alıp kelgen. Umarga bargan, Zeyd ibn Sabit'ke, Osman ibn Affan, Aisha radıyallahu anha jana başkalar Madina'dagı alımlarga dagı barıp Alkama ilimini algan. Başkaça aytkanda bardık şaharlarda alışı mümkün bolgan ilimdi Alkama ibn Qays toptogan. Bunu Tabaqatul Huffaz İmam Zahabi'nin kitabını qarasanız bolat, 1-ci tom 20-ci bet geçe жаңы basılıptır. 5 tom bolup 4 je 5 tom bolup çıkıptır. Бұл kitapta
Tabaqatul Huffaz'ı jaman kütüp жүрөм. Tazkiratul Huffaz degende at менен белгилүү. Илгертен şu kitapты kütüp жүрөт элек İmam Zahabидики. Өтө жакшы kitap. Чыкпай жүргөн. Кече умрага барганда карасам, турат. Жаңы басылып чыгыптыр. Ya Allah, 5 нуска бар экен. Эрте менен келип алайын деп, эртеси келип алайын десем 1 нуска калыптыр. Адамдар күтүп турган китапта. Жок. Басып чыгылдым. Дагы барбы дедим. Биякта Мирлан устаз менен Элдияр устазга да бирден ала келейин деп, өтө баалуу китап. Десем, жок деп болуп бүттү дейт. Эми кайра басылып келгенге чейин. Бул китапты эмнеге жакшы көрөм? Табакатул имам Захабидики. Имам Захаби чоң мухаддис алым. Муну ошол жанагы туугандар дагы баалайт да, анын илиминчи. Ушу Тазкиратул Хуффаз китебинде Абу Ханифаны баяндап, хадистеги хафиз, сика алымдардан деп ошо китебинде баяндап кеткен. Ошон үчүн ал китептин ичиндеги нерсе баалуу. Рамазандын жылдын ичинде Рамазан баалуу болгондо, Рамазандын ичинде Кадыр түн баалуу болгондой, китептердин ичинде кээ бир ибаралар бар, ошо менен китеп бааланат. Мен кээде бир китепти ошонун ичиндеги бир маалымат үчүн сатып алгандар болгон. Бир эле маалымат үчүн. Ошол керек. Калгандарын анча деле эмес. Ансыгарда бул китеп өзү жалпысынан өтө жакшы китеп. Анан ошол китепти Абу Ханифаны хафиз, хадистеги хафиз, сика экендигин имам Захаби Тазкиратул Хуффаз китебинде баяндаган. Ушул маалыматны жанагы айткан. Ошол китепте Тахдибул Камал фи Асма'ир Rijal имам Миззидин китебинде, Тaqrib'te İbn Hajar'dыкында дагы башка китептер толтура.